Jika tukang lauk kaparangan aing akuarium kurang laukna duh. Meuli Mangga Pak Haji. Ok lah ngalarisan Pak Haji duh. Itu iya lauk Lauk perikanan mah di tukang seueur. Ayo. Oke. Perikanan. Wah gagal Pak Haji perikanan mah tah. Perikanan mah. Atuh aing teh ieu akuarium laukna kurang Akuarium. Heeh. Ayo laukon ieu beli dra. Peda atau mah? Peda. Ieu mah teri. Cuman teh tukang lauk hirup aing mah. Ah lain atuh Pak Haji mah sayuran. Saya mah sayurannya. Sayuran ieu mah. Aing mah. Moal mah jadi aing lauk aing baru mah. Atau ngalarisan tempena tuh Pak Haji lah. Sudi aing mah. Agal atuh. Panas eureun deh kah.